KSA Hamran Regional Committee Mai Phulaben Kongchunbang Akimi Atuk Semi Kedengkwa Jakong ni Phai Thonggebra ECR ni Nijang Karbi Anglong District Arlo KSA Ingnongpho Hamran Regional Committee Mai Phu Babul Togbi Lapen Kongchunbang Prosanto Ingtiatum Pen Dongkamokam Amithang KSA Asahimalong Semi Dengpolo Akimi Mai Phulapen Kongchunbang Atum KSA Arona Tingpen Labangso Semi Pa Dengpolo Bangso Semi Kideng Asayalong Aluhiaman Pengpen CEC Amai Phu Than Sing Timung West Karbi Anglong Inchers George Timung Lapen CEC Long Arbuke Duatuk Chitong Dunrinti Lason Sing Pedangki Pen Karjupona Hot Meghalaya Government Pen Assam Government Angbo Give and Take Policy Kachingwai Ponalong West Karbi Anglong Along Le Meghalaya Government Apan Ke Pipeda Japan Lapen Meghalaya Apan Karbi Anglong Along Le Ke Asapta PUNA Lasikopi Give and Take Policy Mampusi Karjupon Bangsa Puthak Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Rohang Apan Lamklar Ki Biji Apan Mai Phu Than Sing Timung Pen Chuning Lipon Kini hal labang so mai long taking long BBC parai pon taking long parai pon lagi apang si Hamran Regional Committee long non hajong tangwai pon mai phu bakul tokbi lapen Kongchunbang Prosanto Ingti lang itu kini Karbi Lochol ya song a constitution arona teng ang sini padeng pon kala bang so sini kideng amai long itu ini analam citan ala so alam thi bang kira penlo no hejong state government of Assam lapen state government of Meghalaya pen chief minister bang ini si kachingwai lapen press conference no je alam thi abang itu so RD gitu ala bang so alam thi bang ralo chief minister of Assam alang Hemanto Biswa Sharma kaning je si give and take thi bang sabtu manghumime asi give and take lutam te kopia give and take bang ma hala bang ke itu Karbi Lochol ya song dan West Karbi ngong ke doarat tum angke kacirok tok nang dia portina ate ahoy alam plong te ke sensitive pic Assam ke non bisaram Assam Meghalaya ahoy very sensitive lapen non jong Mizoram pen Assam ahoy very sensitive si Assam Meghalaya ahoy tong te tum Karbi ang long mes kacirok tok nang posi Karbi arat tum ana bangke non ahoy ke dulong bang kacirok tok nang ditandu Mo give and take, pila give and take to lang itong tiwajin ne. Buti ala bang so alam tibang manghumi. Kasi di Karbi Lochol ya so mai pen kachineyem kang tugilalo. Ala so give and take along bang itong Karbi Autonomous Council CM sa tulera mong hang. Lapen itong Karbi long bang pri MLA do. Alang itong state government labang so alam klar bang Karjubang kinang sot. He itong ken 1959 pen ang kipitikang ahoy at duisi itong kinang ji. Itong non-recorded ke Karbi long ke 10,434 square meter long lido hala bang so long bang itong cerai kom hip back nang ji asi kacerai kom hip tang te lake itong rong arat lagi thurka nang ji kali itong bithang Autonomous Council do kan council long itong kace toy dun representative tum kadu kabedo laki hala representative an kame bithang duty responsibility bang chinyang ji non the hini state chief minister dum kachingmai long tami alang litum Karbi long arat han lam klaram paklang thingang ji je give and take walam the Assam chief minister ben ningje po phitame Karbi long along leke ichek ta dunde wala solam bang ngi thingang ji lapen nilipini labangso amai long litum Hamran Regional Committee phan keping khatekang ke lalo ilitum preference ke ilitum kapek issue khana pinang po tipons tame West Karbi long namake border issue bang ke itum preference tibek nang ji si hala so preference ti pilong potang te itum youth mate itum KSA asong tumbang itum ahoy di bang itum apora pol pe itum chihuri dam sigeme ate anutin da chinilo hala bang so press midlong Congress Sharma kaninge do je both the chief minister of Assam and both the Assam and Meghalaya will be visited the 12 disputed area si alang tumangi kasi mohon aso longkre hini kahuri saya din la Assam la pen Meghalaya administration man kelang dam hujong si hadak peni akichok si thedam long pongte akan hoke mo mo dokok na kamatha ajoni si nili pinidak Hamran Regional Committee tuman instruction kipitikang kelalo je itum ho ahoy dui ke dora tumama itum hubridam si hadak mesen alam the Listen resolution itu deng dam si itu mithang hoy bang cerai kom tip nang Jing Kapen Jisong Timo Karbi News